दर्यावेळ भागांत लोकांक लायटीचो उणाव जाता, ताका लागून सरकारान सध्या व्यावसायिक मिटरांची नवी कनेक्शनां दिवपाची प्रक्रिया रद्द करची अशी मागणी कलंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी केला। तशेंच साळगांव आनी कानोळी सबस्टेशनाचो दर्जो वाडोवपाची गरज तांणी उक्तायला। आर्डिक स्कुआ खातीर परवरीच्यान गौतम शिरोडकार। कमर्शियल कनेक्शन म्हणटकच जाल्यार व्हडली हॉटेलांची, रिसॉर्ट्स, गेस्ट हाउसेस which are commercial in nature, न्यू कनेक्शनां स्टॉप करची। इतल्याकूच लागून की कोस्टल बेल्टाच्या लोकांक एफेक्ट जाल्लो आहा। आमच्या शिकेरीम टू बागा इतलो एफेक्ट जाल्लो आहा की इवनिंग लायट्स ज्यो आहा त्यो सारक्यो ट्यूब लायटी पासून पेटना, फ्रिजीस ड्रीप जाता। इम्प्रूवमेंट ऑफ एक्झिस्टिंग सबस्टेशन इज द नीड ऑफ द आवर। सालिगांव सबस्टेशन आणि कांदोली सबस्टेशन इम्प्रूवमेंट जावपाक जाय, थिंगा जितको पावर येवपाक जाय तो येवंक जाय। सो वी हॅव प्रपोज्ड अ अंडरग्राउंड न्यू केबल फ्रॉम पोरवोरीम टू सालिगांव सबस्टेशन। वी हॅव प्रपोज्ड 33 kV अनदर लायन टू अनदर फीडर लायन टू नागवा सबस्टेशन। हे दोन जर तर फीडर आमकां इन्क्रीज करून दिता, then we can release more connection, otherwise it is very difficult. Residential लोकांक दी म्हणून सांगला कनेक्शन, आणि for that effect I will make a letter to the department and also to the minister, also to CM, that till you do not give me improvement of electricity in the coastal belt, do not release more connections. Secondly, more than 1000 rooms are going to increase in the next 1 year in this coastal belt. 1000 रूम्स जे हॉटेल्स ने येवपाचे आहा ते येवपाचे आहा, चालू आहा कामां। सो हुंयची तांकां पावर दितले, कनेक्शन कशें दितले। सो आय हॅव टोल्ड देम दॅट यू स्टार्ट प्रिपेरिंग द एस्टिमेट्स फॉर अ न्यू सबस्टेशन। न्यू सबस्टेशन इज द नीड ऑफ द आवर, आयदर इन सालिगांव ऑर इन कलंगूट। सो तेचो एस्टिमेट केल्लो आहा, तेचो लँड एक्विजिशन प्रोसेस चालू केल्लो। But till it does not happen, we cannot give connection because already existing substations are overloaded. New transformers I have asked for in the coastal belt. Say around 30 new transformers are required right from Shikerim to Baga. And existing transformers जे आहा तेंका आमी box type cage घालपाक लायल्या so that nobody goes inside and touches it. Cows वयता केन्ना लोक जेवणाची वस्तू उडयता next to a transformer which is exposed, which is open, which is dangerous to tourists as well as locals, as well as cows or bulls. कितलेच जाण bulls शॉक येवन मेल्ले आहा ट्रान्सफॉर्मरा कडेन, थिंगा ओपन आसता तेंचे बॉक्स। आता घेऊया एक लहानसो विसव।